I nā te nui o te tautoko I Waenga Nui I ngā uri Māori, huri I Aotearoa ki ngā kaupapa pōti matua e rua, e rere ana I tēnei tau pōti. Mō te mate whakaahuru me te unu I ngā here rauhea, e ki ana te nuinga o ngā uri Māori I whakaki I tētahi patapatai, ai, e tautoko ana rātau I ngā kaupapa e rua. Ana I te pūrongoa e ruera rere kura. Mai anō te iwi Māori I mauhereheretia mo te kai te taru rauhea, te take. Ko I nā pea te take I ai ki a Lisa Chant, e tino whakai ana te iwi Māori ki te pātai mo te ture kua tāpaitia. I think that's a reflection of the way Māori have been treated around criminal convictions for Māorawana as one issue. I think the second issue is that most of the mummies and nannies realise that if we legalise cannabis, we have an opportunity to get health treatment for substance misuse or drug use by our children and our grandchildren, etc. A ko te tautoko nui a te Māori, mā te tautoko oki o te iwi whānui e eke ai te tāpaitanga. We can't personally get it across the line, but I think it shows that we will actively engage with the discussion after this vote has happened. Look, it's not a binding referendum. All it does is allows us to actually start a really good conversation about what law should come in order to decriminalise marijuana. I oi kei te ōrere a Chant ki ngā tatauranga mo te mate whakāu. It is slightly stronger than non-Māori in terms of supporting euthanasia. I was quite stunned because it isn't really te ao Māori. You know, it's not tūturu Māori. It's not really something I would have expected to see Māori fully in agreement of. Ei tāna ko te mai kaikiri pea I roto I te puna a auora I pēnei ai te Māori. Then, of course, I realised what I've been lecturing on for the last 20 years is that the racism in the health sector is really challenging for Māori to get past. And maybe Māori would prefer to actually be, you know, dying via a euthanasia system where they've got a trusted doctor working with them than face going into a hospital where there's a high likelihood of racism in terms of the treatment that they receive. Ka waka turi ia ēnei whiriwhiringa, tāria ki te wā pōti ki te atu ai. I ruere kura te karare.